S Jason Karana le khabuzia pakhata chuan diplomacy omzia berchu midang te thiana siam thiamna le anril ru te theina hi alo ni ti in azia ka adikle kumin me tha India le Pakistan in beina khan China in Pakistan thian thale rin om ani zia alantir chiang le India le Pakistan hian buaina nein indona hial po alo chuak to thina tun ma zong a in tun naya buaina khan China hian Pakistan thian tha ani zia alantir chiang le zual ani Pahalgama thil thlenga wang khan India in chanlen a kalpui ngei do ni a khovelin angai thup lai khan China Foreign Minister Wang Yi chuan eng ti kong ma phatsan ngai lo tur a thian thaber kan niangin Pakistan ram himna hi China chuan kan ngai poimo a aram himna ta na ahmalak na reng kan thlop tlat ani ti in alo soilok ani kha rin lok ange in ram pat in kara in beina alo chuak ta a report tam taka alandanin van borok ven him konga le India chet vel dan satellite atanga thli thlai konga China hian Pakistan hi apui ta chat mai ani in beina han top chi a ramdang in ngoi an chu thap la in China bok hiron tong chuak le in India in Pakistan lui nar khuaba Pakistan adang char tlat ani chuan China hian India lui poimo Brahmaputra hi kan dang char ve mai thei ti in Pakistan thawang hawin aron tong chuak le nol mai ani kha thude kilpo omlova hetiang khoba in pong potran hi engtianga soifia chi nge ni angle ama sabera chuan Pakistan hi China ral thuam leina sem em ram ani a aral thuam za a somriat zet hi China siam ani anin dor pialama hian ral thuam en sin le siam konga tho dunna thuk tak an nei bok China hian Belt and Road Initiative akalpui mega Pakistana hian dollar tluk le ding on somruk pariat zet ada kham nge Pakistana na thoka om China engineer tam takte chu Pakistana tanga in lak shantum Baloch nationalist ten anti buain an that fowa heti chunga China in Pakistana sum tam tak senga malakna alakal pui hian Pakistan thian tha ani zia alantir chiang hle kan ti theyang sum ada kham then khat hi Pakistan atanga in lak shan khel mek Baloch mi te omnaram bial chunga kong pui sial na atan te rel kong siam na atan le kol phetha siam chuan atan te man alani don ta de udewa heti ma China in Pakistan adu sak hi mangai na ril le thuk tak zong alo ni heti ma China in Pakistan aduat hi India ti buai adu wang ani ve thei bok ni in mithiam ten an soi tuna Narendra Modi a kai shwai sarkar hian Akhand Bharat kalpui an tumru hle ni a soi ani a hemi omzia chu kumsang khazakwa somruk pahnia in dona a China in Ladakh a opzong zong chu lak let le an tumti na ani China hian India chok buai tur le anun phung ti khol kham turin a tha in a sot hle ti hria in tuna hian India then omram Bangladesh Sri Lanka le Nepal te chu a betha hle a alama a hip mek bok China du thu samange in hei hian India mit ati kham tak zet ral thuama Pakistan adu sak hian India ati hlim lo hle ti a hria da wangin Pakistan hi a be chengai lo bok ani alaka China ril ruput dan zong hi a haibik lo awangin India hian tun ma zong a in US a kom ngei thara in lai chi na tha nei po atum hle abik takin Trump le Modi nuaya hian India rama China company tam tak chu America company a thak tumna kalpui mup mek ani tu hinge India thian thaber kan soita kang khan Pakistan chuan thian thre China aneya China le India hian ram ria boina an nei bok si a mel mathumun an nei awang po hian anin ko kom ngei pha ati thei ome India hian Pahalgama thil thlenga wanga Pakistan le rol rala chet na demna thu chua tura United Nations Security Council a ngen na siam la chu a hlotling thei tat lo nimasela US President hian a inrol awang chawin rampan in kara in ka hai puan ani thu a soiloya ani na taka chuan US sian rampan hi boina hian an inrol lo tur thu an puang zok ani hei hi thilom dan ni ma sela indona atop vele Donald Trump hian ming that lo adu luat awangin a thil ti ra awang chau ani ti in apuang le loisi in ka hai in puan chuan tun ayana sa in sum dona kan kalpuyang che u ti a ka thlem awangin in ka hai puan alo ni ta ti hialin asoi silaya hanre ta chia chu rampani te chunga lom thu ka soye ati zui zat bok
India le Pakistan in Karachi ta in dona hial achu apiang in US President ten thangthat lak an tumzel ati thei kumsa ka zakwa somkwa pakwa July nilia khan US President Bill Clinton achuan na was Sharif chu Washington a akowa Kargil la tanga asipaite la chuak turin ashil Clinton angte upok hian Trump ma point nuclear in dona chuak lek laka khovel ka chan hi me ti in soizui nuam ati hle rampani in beina a khan India chuan sipai le ral thuama achung nun zok zia alantir chiang hle a nima sela khovel chuan an in hne to ke ti in apom tlat thung India hian Kashmir chungchanga boina hi chu India le Pakistan hian kan ching fel theye tima sela Trump hian khovel boina ani a ramdang in rol angai ati tlata hei hian India atilung oilo hle kumsa ka zakwa somsari pahnia India le Pakistan in Simla agreement an siama khachuan Kashmir boina hi chu rampani chawin an soifel tur ani ti ani a heti chung hian Pakistan chan thatna turin Trump hian Simla agreement hi palzudin khovel boina ani ati tatlat ani kumin mei thla a India le Pakistan boina a han top chia khan Pakistan a tranzok hle ti chiang turin Trump an in do a top theina tura Pakistan thil ti churo pui ati thu le Pakistan in kai hruaina tha ati thu a soitel za ubok US Top General Michael Karila po in Pakistan hi afaka rol rala chetna beikonga kan tho pui thatak ani ati hial hetianga anin fakton na hian anin kar ati thazwal ngei po in arin thei Pakistan security atana chanpui na tur $1 makta duai zathum samkwa pasari ti top tura soiri kompo kumin February tha a khan Trump hian ti top ani lo tur thu alo soi chiang to a Pakistan alom hle ani anin remdana chuan he poisa hi Pakistan F-16 te en kolle thuam thana ta na man tur ni in Pakistan hian a indo thlona te hi India beina tan nilovin mifir fiak te beina tan chau amang turani ti ani hei hi an thuthlung ni ma se zona lian tak alo om tatlat mai pahalgama thil thleng mangkhan mifir fiak ten India an beya India chu mifir fiak te kuttuar tu zok ni ma se Trump hian India le Pakistan hi angkhat rengina en ni in alang India hian Pakistana in khuar mifir fiak kut atuara Pakistan ero US hruai tu ten demna an chak chua khum hau lo Pakistan chunga US ril ruput mang hi alo lang chiang ta zela tuna Pakistan sipailal ber asim mani ran US atlo hian kan thu soi dik zia aron nem ket kan ti theyang US sa acham chung hian sipaile ral thuam lama US le Pakistan thodun na ti chak zual zel dan tur an soide uber ani ome India hian mifir fiak te khoi tu ram ani ti hria in khovel hian Pakistan hi en hrang se adua nima sela US President berin Pakistan fakna ala chak chua fo awangin Pakistan hian en shana ne in thlop tu ala nei tam tareng mai chu ani hi kumin mei thla a India le Pakistan anin beilai khan India hian Pakistan in mifir fiak te a khoina satzia khovel hria da apuang chuak renga nima sela International Monetary Fund in Pakistan hi dollar tluk le ding on khat point pali zet apuk tira ahnu loga dollar tluk le ding on sari arem ti sak atangin tluk le ding on khat a pe chuak zui le hal bok hei hian India mit ati kham hle a Pakistan hian he sum hi rol rala che te tranpuin atan bak amang don chuang lo ti a khovela auna chuan chan let na le thlop na engma adong hau lo hetia a thei to ba India in o achuala hian Pakistan chuan chan tha chang ti thei turin thil thleng lian tak pa hi aum zui chat bok Pakistan in ai o tura UN a the chua chu Taliban te leiba ngai tu atu committee chairman a thlan ani ngal tlat Pakistan ai o pakhat po rol rala chet na do tu committee vice chairman atan ruat ani zui chat bok tuna hian Pakistan hi UN Security Council a ngetlovin member ani meka hetianga Pakistan mi le sa pahni te chanvolian tak chel tura ruat an ni hian du saktu ani thadzia atar lang chiang hle kan ti theyang tunma atanga India thian thani thin Russia la chu India in Operation Sindur akal pui lai khan angoi thei hle a ani na taka chuan Russia hian Pakistan atran zok ni po in alang achan chu Pakistan ram chunga ka phathir siam na hun pui chu
Pakistan hi a hon sak le tur thu asaya hei pa ka hian Pakistan nen in po na thazok an nei theinan Moscow le Lahore in kara rel kong an hong thar rup bok Pahalgama thil thleng awang le anu zela thil thlen chaudana Afghanistan le Israel ram chau hi alangsara India chantu chu anni Afghanistan hian atira alangsarin India hi atran viauna a China in oka aron nei vele ngoi achurang le loya chik taka thil kan thlir chuan Pakistan le Afghanistan in kar hi achilem lo hle Pakistan hian Afghanistana Kabul khopuya embassy hian adin thar ti hria ila India thian kani tia in kongat Israel hian India in Operation Sindur akal pui kha athop hle Pakistan chunga India che dan kha Israel mithiam tam tak chuan Hamas laga Israel phubalak dan nen a in ange ti in an lo khai khin hial Modi ale Netanyahu ten mifir fiak laga phuba an lak dan hi a in ang hle ti in chuang takin an khai khin ani chu Israel in Hamas laga achetna ati top turani ti a June sang ni somni panga thatira United Nations a thutlukna an siam don khan India hian vote athak du lo awangin atel ve talowa chuti la in ramza somli pakwa zet chuan Israel chetna chu ti top an dua India ero chuan engma soi ve du lo thung tun truma Israel in Iran a beipo hi India hian demna thu a chak chuak mi alo bok hei hi thilom dan ani awangin mitam takril ruwa zona alo omta a Israel hi India thian thaber le rin omber ani em China hian Pakistan hi kong engkima thlop rengta sela India hian China hi kong engkima a thlau thlangam angem China telovin India hi a om them India ram shruai tu tam tak ba ka India mi tamzok hian China hi India mel malian bera an ngai ketle India ram sum le pai hausakna hi China alain ngatna sa hle ti shelo hi mitamzok an ni hial ome kum sang ni somni palia tanga sang ni somni panga kalmek chung hian India hian China atangin thil chi sang dollar thluk le ding on za som pathum point panga huzek ala luta asan ber chum ala ni nge heti rual hian China hian dollar thluk le ding on som pali point pathum hu chau India atang hian acholut thung China in min mamon a in kan mamona alet engamo zatin asang fe zok ti na ani chu heta tanga thil lang chiang ta chu India hian thil siam chua konga China kan la thluk lo na sa hle kan thluk lo pia lama China thil siama kan la in hat lian hle ti a chiang India in China atanga athil lak lu tamzok hi thil siam na hmun puya man tur man ruwa ani a hei hian thil siam chua konga po China a kan in hat hle ti alan tira rampo na tun aya tamzok thil kan hral chua du chuan tun aya tamzok China atangin thil siam na man ruwa kan lak lu angai ti na alani chau mai entir na han siam ta ila India hian ramdanga smartphone a hral chuak nem hle a ma se phone siam na ta na thil tul ero China atangin a cholut thung India hi khovela damdoi nga ber ram ti ani thin a chan chu ramdanga damdoi chi sang a hral chuak nem em wang ani Nima sela damdoi siam na ta na thil tul ero China atanga alak lu angai thung si China chunga India hausakna a in nga lenzia hi keini chuan kan soi thiam phalo zok hial ani hi kumin April le May tha a India le Pakistan inkar a chiat zual hle lai khan India le China in sum don na ngong lian tak ani mana April ni somni pariata India rama chanchin bulian ten an tarlan danin China hian India rama iPhone spare part athon thin chu ati tlem pha ani car le electronics siam na ta na poimo ber pakhat rare earth element po India rama athon thadu talowa India athin rim hle hetiang thil hi a thlen ta ka wangin India hian in sum don ton na tha om zel theina tan China a palai tir atum hiala tun hnaya hian China le India hian in biak na an nei ta a har satna te chin fel an remti tun thatira khan India sarkar chuan India rama China company te tan sumpei pun aremti thu apuang non le ta a kum sang ni somni a rampani in mu thiam lo na thlenga wanga dan khir tak tak azam chu suit ani thu India hian apuang bok tun thla chu ninga a khan China a Indian ambassador Pradeep Kumar Rawat chuan China Vice Foreign Minister Sun Weidong akoma chuta an soidun ber chu rampani te hian an ram hruai tu te thuthluk ang zela thodun an remti
ram pahnih ten in lai chin a tha zawk an nei theina atan ram mipui te in zin ton thin ni se an ti ram pahnih ten hlawk na an nei ve theina tura thodun na nei zel an rem ti India Foreign Minister Jaisankar hian diplomacy omzia ber chu midang te thiana siam thiam na le an ril ru ne theina hi alo ni ti azia thu kan soi to a nimasela India ta na ramdanga palai na thok tam tak te ril ru a zona om mek chu tu te hinge India thian tha tak te chu India mel maram Pakistan laka India in chet alak poa India ta na dingtlat tur chu khoi ram hinge ni ta le ti hi ani he zona chana thatak nei hi tuna India mamo ber chu ani a chan chu a mel ma Pakistan hian atana kong engkima din in huam thian tha China anei bi klat he a thian tha la hi India ne na ramri a buaina nei mek ani boxi a US le Russia hian India ta na ke an ron pen chuak lo ani phei chuan China lian le in luling chho mek hi India hian amal tor zo lo hun a thleng mayang ti a lo om le kan hriat angin India in Operation Sindur akal pui chan soifia turin a MP rual then khat chu ram hrang hranga tir chuak ani kha thil poi mole fin thak tak alo ni a toy zonga kan soi chuan China le Pakistan in kom ngei thar talutuk hi India tan en liam mai chi ani talowa sangoi zon pui thian tha dik tak amamon asang ta hle S Jaisankaran ale khabuzia pakhat Strategies for an Uncertain World a chuan India hian US kom ngei atum tur ani a China ne na anin zomna po a en non a hun to Europe ramte a tho pui tur ani a Russia po tun aya na sa in a kom ngei thar tur ani a Japan po a en sang thiang lo kan then om ramte nen in zomna thar nei kan tumbok tur ani ati heti hian soima sela le khabu ziak tu hian zo na lian tak asiam thunga India ta na thian thale rin om siam dan chu enge ni le ti in ani na taka chuan tun ma atangin India hian abinga kom ngei bik ram nei hi a on ngai lova chu ai chuan atam theyang ber tho pui thei ram nei atum zok thin hei hian thatna tam tak nei ma se thatlo na lian tak anei ve a chan chu kom ngei ram anga viau lai hian ti tak thlaka in po na thuk tak le in kom ngei na ril tak siam pui thei ram ero an wan pha thung sum don na lama in mamo ton na awang mai maya ka thian in ti ai chuan thian tak ni awanga ka thian in ti chu a thuk zok in a ril zok a hnem hnan pui om zok boka hei tak hi India mamo chu alo ni